以色列23时继续去攻击黎巴嫩的南部真主党的据点，真侪人即马无地味，无惊带咧赶紧向北边转，结果是造成交通大塞车拢塌掉咧。另外一寡唔愿离开的人是走去庇护所去避。即马反斗战争会愈来愈严重，愈来愈厉害，嘛有人开始排队咧抢买物资。黎巴嫩的街头即马大家拢真惊吓。黎巴嫩遭到以色列空袭的贝卡省地区，民家陷入火海，惊吓的民众赶紧带旧家伙仔塞车逃离。以色列拜一大开杀戒，轰炸黎巴嫩几啊个真主党据点，造成严重伤亡。看到政府就要扫掉工园，真侪民众只好先将家庭送去安全所在。因有的一家伙仔骑伫卡车车厢，有的骑奥多麦明显超载。蔚南到北的道路车条，占据2条道路，会当讲看不到前方。الله بنرجع بخطنا ان شاء الله بنرجع ايوه تانية بنرجع جنوب شو الاوضاع هناك 伫中南部地中海沿华沙市塞达，有人选择继续向北逃，也有人秘密改做临时避难所的好好避难。قصفوا حد البناية باب بيتي كلها انهزت علي وأزمت كتير وهيك يعني عشان هيك اضطرينا ننزح جينا لهون قالوا لنا امين الوضع كتير مأساوي نقطع يعني نحن بطول والغارات حد مننا有一寡大地挖进以色列边界居民原本拍死唔退，也毋过为着囡仔的安全设想，也不得已改变心意，撤到庇护所。يعني من أول ما بدأت الحرب يعني القصف مع العدو الإسرائيلي كنا قاعدين بس لما لقيناها اشتدت صار حوالينا قالوا لنا انخرعت يعني اضطرينا انه شو نحمل حالنا ونفل والا لولا الاطفال يعني والله ما بتزحزح من مكاني 也毋过随着战火扩大，到底走去倒位才安全，真侪人心中拢有疑问。伫这个同时，黎巴嫩部分城市街路已经出现白真长、枪被碰甲加油的情形。专家更加烦恼，若美国甲伊朗也插入这场冲突，恐怕会为中东地区带来更加大的灾难。公司新闻站回应评论。